Amen. Bangcwele akuyona into elula ukuguqa phambi kwabangcwele. Kuwumsebenzi lo kaNkulunkulu. Ikakhulukazi ke thina sizingane. Siyasizwe nobaba besho bethi ma bethola ithuba bathi bazingane umsebenzi kaNkulunkulu ofanele yena yedwa. Njengoba sibiziwe noma nibiziwe la kulendlu akekho noyedwa owazi izifo ezihluka abantu. Mhlambe kuphela owazi ukuthi hloboni lokudla isho njalo ngenye imini omnyumame uya phezulu kwentaba yomhlangano imyazi la sambethe umzimba wesibili inkosi ilanga uthi lo mama Nkosi ngithe mangibona embonweni lele phambi kwakho bekunamabhodwe nezitsha ithi ubuphaka ngesikhwebo uphaka ngaso kulezi zithu uphakela bonke abantu ithi ke Nkosi kodwa into ebeyididisa nento engenze ngize ngifike kuwe ngizobuza ithi laba bantu bonke bobaphakela abanye ezitsheni zabo ubuphaka ukudla kugcwale ithi kwabanye ubuphaka ungagcwala okunye uphake ungaphaki lutho ithi ke Nkosi ngizobuza ukuthi ngabe laba bantu bathanda bonke ngokufanayo na. Ithi Nkosi ngimphenduleke lo mame ngoba akakholwa nathi. Ngathi mntanami lokho bukubona ngesikhathi ngiphaka. Ithi labo wabonayo ngiphaka izitsha zabo igcwale. Abantu abangaphezulu kuyahlembe. Ithi labo bona ngiphaka izitsha zabo zingagcwali. Abantu esinabo esontweni abanye bahlale bangabi nandaba noshembe. Ithi laba benkosi ongaphaki lutho ithi nabo abantu abakhona lesontweni abahlale isibani sabo sicishe. Njengoba lesila sizokhanyisa lezo zibani. Ngoba into esingayo singomthandazo wake washiwo bathi ngo-1958 kwakuJulayi emzini wasePhakameni bathi inkosi ilanga wathi ngesikhathi yaphatha inkonzo yaseyivala inkonzo ethi yathi mayiqala ibusisa ethi yazwa kalihlabelela ethi ingoma eyayivuma yona yodwa yayiyazi yona yodwa ithi nje abantu bamtshela eyayithi izwa Nkosi umthandazo wami izwa Nkosi ukucela kwami akwaba inhliziyo yami ngaphuma ezonweni ewabumoya wami wangena emngcweleni yase iphinde iqhubeka nomthandazo yase ithi Nkosi uma wawudalile uba bayobakhona abantu abayingcwele sakusenza bona laba babengcwele uma Nkosi wawudalithi bakhona abantu abawungena ezulwini sakusenza bona laba baphambi kwami size lolo thando njalo ukuthi Nkosi uze usikhumbule usithande namhla ke izwe esikulona la umzela umthandazo izingane
ngiyanikezela kakhulukazi bafowethu uma unekhadi lepolitiki thatha uhambe ulahla ucishe kuleya database una i-database eyodwa uzoba kuye yonyazi Amen. kube ithikithi lasebuhleni kuphela owenzakalayo emhlabeni akona okwethu yinye ethi into enhle emhlabeni engeke sayiphucwa umuntu shembe kuphela uyabona mina ngiyaxolisa ikakhulukazi lenkola yona inkolo uthi mawukhuluma uthi mina noma uthi ngokwami yonke into ingekashembe mina abazali bami basheshe bahambe emhlabeni ngangino 7 years kodwa abafowethu ngabathola khona la ekhaya ngangithi mangigugelwe ibhluku kwakuba yiba babebonke la bhluku eligugile bangithengela ibhluku ngilifake mangiyishirt neskipa esigugile ngangibona kufika iskipa ngithathe ngigqoke ukuthi masila sinobaba sinoma kuphelela yikho into eshodayo ithi ke inkosi ngeyibathiwa kamkhulu wathi nize eNazaretha angangene ezinhlanganweni zombusazwe ethi ngoba khona isikhathi la uyothi mawuhambayo emhlabeni ethi kuyoma ingilosi ezimbili kuyoma uMikhayeli bese kuma uLucifer abesethi ushembe ngowami lo nalo abesethi ngowami bese liyaqhamuka lelikhadi lenhlangano kuyo bese yalahlwa sonjalo babungema uthi ngenye imini kwakunensizwa ezweni lakubo uthi lensizwa yayinhle ngayo yonke into esontweni umuntu ebatshazwa shumayeli efuna umnikelo efuna 1000 wayekhipha bemathathu okuyinto enhle angasoboli esontweni ukhona bengayihlazo bengekho okhehla gumi intshinga sikho isidingo sokuthi umshumayela abone ukuthi amabhetri aphelile kupheleni intshiko sebenzwayo lo ukubuka izinto esontweni ukuthi zi-right yini ethi ngoba le ngikuthi ke ubaba umfundisi le uthi lensizwa yayenza yonke into nomgidi yayibuzwa kuwe nokuhlabelela konke yayikwenza ethi mayethatha ikholi ngefona sibandani khona ukushoda lokho kwakufika ngokusheshsha zahamba izinsuku yaseyadlula lensizwe emhlabeni yathi mayihambe emhlabeni ithi sase siqoqana ithi saphelela ngothi lwethu somphelezela siyophelezela ikhawe selihamba uthi ngoba nasemgidini mayimile yayimi insizwa kubonakala noma ibambe intilongo la ibambe imbungu ibambe isigubhu konke kwakuyifanela ethi kwathi ngakusasa sesenza inkonzo yakhe somthatha semalibeni ethi sabona imoto zishaya ujenge nabantu intuli ziwala kanti abantu abezala ethi base befika labantu ababenemandla endlela esimangaliso ethi kwathiwa makunikeza umphathi wabo wayeseyaqala wasiyayichaza wathi awusilahlekelwe ngiyanizwa nithi nilahlekele nathi silahlekelwe yathi bekusimanga sensizwa le ethi yayithi masiphuma siyolwa izimpi ethi ngesithemba yena uma encike ngesihlahla sakhe bezilali insizwa zabantu ethi eyakhe inhlamvu ephumayo bengena enyameni bengabhayi kodwa bekhona khona la esamawele ethi kwathi makiwa emalibeni ethi kwathi mabefika emalibeni bathi sesokwenza usiko indlela besenza ngayo ethi base beyishaya izibhamu uthi umfundisi zakho into zethu saphuma sahamba la seliqhamuka ifele imnyama la selidedela imvula sasihamba uthi azange sibe sahlala sakhe sasale sesishiya sibona umuntu elahlwa sibhekile sikade sihamba naye
La ekhaya kuyingozi futhi nezinto zakhona umuntu ovama ukugxeka khona ezinye izinto efanele uzibuke nje besibuyela nganeno ithi inkosi ilanga kwakunentombazane ngiyijwayele ithi bafika abaphathi bazobika baba unoyibani uyagula unesilonda egqakaleni ethi ngibayalele thathana amanzi thathana amafutha nambe nimgcobe ethi base behamba bemgcoba babuya abaphathi baba amafutha sephelile namanzi inkosi akasindi kuthi ukufa ngiyakuthatha wena ethi inkosi ngisithatha ubhoko ngase ngiphuma ngiya esipoli wombheka ethi ngifike lengane ilele ngase ngibuka ukuthi nosibandana akazi usindu sezokufa mhlambe kunjalo uyasazi uma siphila noma sizofa futhi uyasazi sho njalo enye indoda eyayumngane nenkosi ilanga kukhona babamkhulu ngalesikhathi esihlalweni ithi le ndoda njalo umnganami wayefika kimi engivakashele sike sihlale naye ekhaya senza yonke into ethi kodwa emva kwesikhathi wathi makhamba obabamkhulu emhlabeni ngase ngizwa ukuthi umnganami lo ebengihlala naye uye osesesihlalweni ethi ngase ngilishaye niyemumva ngathi wena usefana nasekuqaleni wena usuthixo kimi mina ngumuntu kuwe othi wathi engazeleni inkosi ihlele esihlalweni wayibona ingena imoto yaseyiza yathi mnganami kade ngagcina usazi lokuzongibheka sengikhona ngizobheka ithi sahlala ngiyasho ukuthi inkosi wena usefana nami othi sahamba isikhathi le ndoda lento ngaze nganengeka Kacunuka ngenhliziyo ukuthi ukusafunani kimi ngoba ngumuntu uNkulunkulu. Ethi le ndoda ngase ngicabangisu lokuthi sina ngudayise lo muzi engihlala kuwo. Yothemba umuzi endaweni lapho ngingaziwa khona naye la engekazazi khona ngengitshele umuntu ukuthi ngiyakuphi nezwe ukuze ngilahlekelane nomnganami. Ngoba lento yangisinda kancane ngithi ngiyambona nangu uyangena. Le ndoda yawudayisa ngempela umuzi yawuthola la iya khona yafike yaqala yakha yahlala. Yathi mafika isikhathi sika6 imize esontweni ibe siyathandaza ngo6 yayivuka ngo12 mayivuka ngo4 iyathandaza ngo9 iyathandaza. Yathi ngenye imini ihlezi ngaphansi kwesihlahla yase ibona imoto ima yase mayigcela imoto awu ufunani yase iphuma inkosi izithi mnganami kanti usucashe la kade ngangikufuna uthi omunye ukuthole kanjani la ngihlezi khona uthi yase imphenduli uka lamahile lethi hayi mntanami lethi ngesikhathi wena uthandaza usuconnected mina akukho la ungalahleka khona ngoba ngesikhathi ubiza usontweni nangesikhathi uthandaza imithandazo yonke yenu iza kimi. Thandazo le yonke yenu manithandaza iza kimi. Isithi ke le isithi inkosi ngase ngimbona unoyibani akazi ukuphila uza kufa ithi ngathi noyibani vuma izono zakho ukuze uthi mawuhambe emhlabeni ungene ezulwini kaShembe. Yase ithi le ngane enkosi mina ngifuna ke ezulwini lakho. Yathi ngoba wena Shembe izulu lakho lingcwele. Izulu lakho limfanele umuntu onjengami. Yase ithi inkosi ngembuzile ngathi uma ungafuni ngezulwini kaShembe pho ufuna ukuyaphi. Ethi inkosi namhlanje zonke izinto zakho zomngcwele bengilwa nazo zimi phambi kwami. Ethi makuza kunikelwa kuwe bengibuza ukuthi kunikelelwani. Uma kuyengidini kona yini kugidelwani.
uma ngiwa esimayweni kuyelwana esimayweni ngoba wena wathi akuthengwa ngamali akuthengwa ngagolide ethi namhlanje lezi zinto zakho zomngcwele zimi phambi kwami usethi inkosi isithi lengane Nkosi mina ngikufunayo ngifuna ukuthi mangihamba emhlabeni ngihlale emkhathini ngihlale ngibuye ngize khona la eParliament ngizofuna abanye abayoba njengami sikade ukusola izinto zala ekhaya ngesinye isikhathi ziyovuka zisibukele kuthiwe asibambe kuyicebile nami inkosi kusenizila ngiphethe nabafowethu amen. Ya, que tengas mismo. Amén. Siyabonga ke. Ukuthwala ithuba. Lokuqa phambi kwaNkulunkulu. Kulo muzi. Singahlona ingoma. Nazo 8 Siyabonga amaNazaretha amahle kaNkulunkulu. Ngicela sibambe ngo-81 uLebo. Thixo unamandla onke angesiphe Siyabonga. Owakabhengu ithempele ibheka inhlanhla umshumayeli ukheswa umbangeli ufaku ukuze umfundisi ibe ubhedla eThabana. Amen. Isiyele. Siyabonga amaNazaretha ukuguqa ngosuku olukhulu kangaka lweSabatha esalwenzelwa umenzi wethu. Usondele eManazaretha uphelele. Uma sila senyuvesi nomntana ngabiza kanjalo. La yonke ingane ithatha umkhakha wayo. Dobe kade ekhuluma umfowethu uNgcobo. Nami yenza nomunye umkhakha. Mina ngigudla ngala ngasemangeni. Ukuthi abantu asipheleleni kusheme ngeqiniso amaNazaretha. Amen. Kukhona indoda eyabakhona la esontweni emhleni inyanga yezulu. Le ndoda yayithanda inyanga yezulu. Ngokuthi ntambama yayifika ithumela ingane ayiningcelela ubaba apho yini cha bengizothi ubaba alale kahle. Oh ayiyabo. Ngendlela inkosi. Uyabe ekseni le ndoda iyafika futhi. Yini ubaba ulale kahle ayilalekile. Hawu ngiyabonga baba. Yayenza ke lento yayenza izomlalisa evuke lale evuke. Ngelinye ilanga le ndoda ayiphumanga ukuya emthandazweni ka9 ekuseni.
lashonela futhi ayiphuma ngale ndoda uthe ngakusasa yasethi inkosi ngicela ngibhekele uSibandana lapha eDokodweni la ukuthi udliwe yini ngoba akangidalisanga izolo nasekuseni futhi kangivusanga phela manje abangani ifanele kube njalo njengenkosi uthi ayivisele umngani wakhe ake nimbheke ukuthi udliwe yini lapha eDokodweni uma befika eDokodweni abantu indoda ibhizi uthe lo muntu ekade efunda wathi ungawuphathi ngesandla ikhola ufana nofa le ndoda ibhizi kuney'tabutaba neyikhona lapha phambi kwakhe iyayijomba isho ngale iphinde ibuye isho ngala emlonyeni yakhuluma ithi ngalushambe angase phambi kwabantu bakhe abese waphansi ijongishone ngale ingalushambe ngathi phambi kwabantu bakhe awe phansi ijongishone ngala abantu bayanopha mina wesibandla inkulu indoda wesibandla ayibanakile laba bantu ibhizi nomsebenzi kusho ukuthi idlwe yini isikhathi ilibe lijonga ukuthi ingathi angaphambi kwabantu bakhe sakhuluma nabo ijombile ngala yini wayefake lo muntu engalithandi ngiyazi bezulu yeqiniso abanga manje asikhuzwa kakhulu ngawo thingweni lada sawakhuluma siyawafutha enye indoda ayasebenza mabili kuthesha kafishane basegoli okugcina lo uDlamini noMsomi bayasebenza egoli asikuDlamini ayengumsomi Msomi ngiyakhe ekhaya ngicela ungibole imali ye-8,000 rand uma ngihluleka ukukhokhela le mali ngizokunikeza isithole sami ekhaya awu kube lula so ngayinikeza indoda thola imali ibheke ekhaya kwakhiwe ekhaya uVumusi owathi umnyaka waSeptember October uma ufika October noSeptember loyo azokhumbuza umsomi wedance imali phela uthi hayi njengoba ngithembisile ukuthi hayi mangihluleka ngiyahluleka manje ngizokunika isithole sofika ekhaya sihamba isikhathi ashawu December zehle insizwa balanga ngasePhakameni isikhathi sikabhomela uma befika khona iyathula indoda abona uDlamini ukuthi hey sesizophinde emuva phela egoli ayikhulumi le ndoda abese hamba kuyona wemnumzane inkomo yami phela ngoba wathi imali mangenayo uzomnikeza inkomo kwenzakalani uthi ke lokho akutheni hayi wena wafuna imali yani ngoba sisebenza sonke siyakhola nje wena wathi yakhe indlu naya ngiyayo Dlamini ngiyasebenza ngeke ngitshele imali kuwena mina bayi maNazaretha njalo wayesuka kumsomo wela ngaphesheya ePhakameni uyafika uBhombela khona baba ngithanda ngizocela uSibandana watsheleka imali segoli wathi mayehluleka ngithengisa isithole ekhaya manje ngiyamkhumbuzisa hayi le mali uthi akayazi bayile engikhuluma ngayo njalo uDlamini lapho uyalungisa luzoya eThekwini yothengela izingane zakhe isethi yenkosana ihambe limcela bayambiza uDlamini uyafika ngaphakathi Dlamini uyayazi le ndoda ngiyakwazi ukusongaphela laba makhelwane ngisebenza nonke uzwa mkhulu yebo baba sebenza sonke uyayazi imali yakhe owayitshele yakuyena wathi mawuhluleka uzomnikeza isithole ekhaya hayi baba hayi yakushanga lokho phambi kwenkosi hayi Dlamini baba ngiyaxolisa ngiyazi le nkulumo hayi kulungile hayi hambani ngifusi baphuma bahamba bathi mabe esangweni usethi uDlamini bayakulayo baba ukuthi akayenzeni indaba yethu bayakulayo angisukunikela yona lento esoye kusenza ukuthi ufuna inkomo yami efuna sefuna ngawusenza yahamba ke lento the umsomi yabele ekhaya wema uDlamini lapha ePhakameni ulinde ibhasi eliyeThekwini uthe esalindile waxakwa isisu wasegijima ngena la ngaphakathi eyoyikhulula uDlamini wathi mayehlala wangena naye isithi phansi wagijima ngoba nangu uDlamini usexakile nangu uDlamini bamdonsa bamkhiphela ngaphandle setho bamkhulu hamba alibiza umgaka amfake hospital wabiza unkosikazi wakhe wamphosa ngepipe wamklina waba right washintsha yasethi inkosi ngani imbizezela wabiza benomsomi bafika la namanje uDlamini akayazi le nkomo yale ndoda cha baba ngiyazi ukuthi bengena mali manje eso yonke into le yonke leqiniso ulivuma sesuthe kuya la kuya khona emgodini yini amanga maNazaretha into mawungenayo khuluma nje simini uthi mfowethu anginayo le mali ukuthi imali futhi ngiyaqhubuzela yona ukusiza umuntu ngaphandle kokubheka ukuthi yena uzokusiza ngani ngiyaqhubuzela usizo omunye umuntu
ungabhekile ukuthi yena uzokusiza ngani. Yebo isimo asivume namhlanje. Abantu sebefika ngisethe iBright phela kuyayibala ukuthi kungamakhekha u7 osophela namhlanje ayiyophela isonto. Uma sekufika usibanibani iqala inhliziyo ishaye ngenye indlela. Uma sefale sithi ku-enter uKhalo siyancipha. Ukhalo wenze njani? Usuyancipha. Ngoba nakho manje kufike mina. Ngithi ke manje athi asithana ngeqiniso nomyazi ukuthi leqiniso ngiyabonga kakhulu inkosi kuseneso. Unothando umkhululi ibabingelele abayingcwele bonyazi bewegaba zabo. Amen. Njoba silapha size umkhululi sizoqasha qashe semphefumulo yethu omuba ngayizosi. Khumbula uShembe enza isimanga ngoJulayi ngonyaka odlule. Ngihlangana nensizwa yaKambonambi eShowe. Ngibona ihamba ngathi sangene besithi hawu Bili kanti ngicabanga ukuthi ngidlula lapha la sasifake khona. Kanti ngizokubona ngempela. Hawu sibingelelana uthi mfowethu ngiqalekile. Uthi noma ngibona ngihambe ngiboleka ama-jumping cable imoto yami iphelelwe ibhetri nginawo asebhutini kodwa ayivuleki. Sesizamile sahluleka. Ngithi mina uwathola imoto zikuthi lutho. Sengihambe yonke le ndawo angiwathola ama-jumping cable.
ushembe kanti ufuna ukuveza ubukhulu bakhe. Ngithi mina iphi imoto asinanza kombi iBM lakhe lompopo bese ethi ushembe kumina hambani nivulele ngithi asabe soke sivule izovuleka ukuthi ngangithatha aplenda ngiyazi ngahlangana nawo umshumayeli ngiyamxoxela ngithi sathi uyaqala ngamxoxela ukuthi hayi ungangitsheli ngifuna ukukhuluma esontweni ngayeka njengoba ngikhuluma ngikhumbula namhlanje angikaze ngiphinde ngiyikhulume kwenye indawo ngiyaqala ukuyixoxa sathi masifika kubhaka imoto eyodwa emva kwakhe kubuyena kade bezama naye ufuna ukumsiza lamdumisisa imoto beyicishile edlala ingoma yazi eqeda ibhetri ngithi mina ngibona le moto le izovuleka aye nje naye ihodula vela fika press button yavele yavuleka uthi yini mshembela kwaphuma lobhutwela ngemuva uyaphuma uthi kwenzakalala lo mfo ufike nani ngithi mina lo uthi ushembe uNkulunkulu impela khona intshumayelo yashunyayelwa omunye umama wathi sevalile endlini kwavalela ukhiye ngaphakathi wayesekhumbula ukuthi uvalele ukhiye uthi lo ntshumayelo ngangiyikholwe namhlanje ushembe uzoyifakaza uthi lo mfo ohamba nge-odila ngemuva uthi siyizamile imoto sahlulela uthi njoba wena ufike wathi ayivulwe nje ngegaba lenkosi yavuleka uthi lo mama wayekhuluma ngithi kwakusethembe izinto emangaphazana wavalela ngazi ukhiye ngaphakathi uthi wayesethatha inansuku wabamba lokhiya osewukhile ukhiye ovulwe ngaphakathi uthi wathi shembe ngicela ngivule uthi wavule uthi angiyikholwa ngaleyo uthi namhlanje ushembe uzongifakazela kodwa-ke bangcwele yebo ushembe uyayenza imisebenzi yakhe thina ecibini laseparaton siyodlula yini ngoba kuthiwa uthi ushembe impela abantu abasenqobile njengoba nigqoke ingubo emhlophe nje kodwa manje ningakayinqobi indoda esesihlahleni sesikhoma ningakangqobi uthi mawufulele subheke phezulu bayafika abantu bezongcwaba abangani bakho bakuphelezele uthi lesitha sakho siyafika sibe khona ngisho noma lengazwani kanjani kushintsha indlela uzohlangana naso kodwa ngalo langa sesikhona senza noma yimpe zomzimba wakho uthi ungasenamandla wena ukuthi mangabe lesitha ufuna sabe ungasixoxa uthi ungasenamandla uthi bayangcwaba bayishaya indunduma ebengaka uthi lapho sokuzodinga ushembe bekumele simhloniphe ushembe ngoba siyamdinga manje indunduma ihleli phezu kwethu uthi ushembe mina ngibe sengithumela ingelosi yami ezokuthatha ihole iyokukhombisa indlela lapho kufanele khona angazi ukuthi siyaphi siyawalungisa la madokotela ethu njengoba silapha ithi umfundisi uMathonsi ngelinye ilanga evunzisa ufika indoda la yathi yakabuthelisi izome emanini amaNazaretha ithi nonkonzo enkulu eshowe babe sebeya ithi le ndoda mayisisukuma ithi maNazaretha njengoba ngenze lo mcimbi nje ngizobonga ukuthi mina ngivuke ekufeni ithi le ndoda bengisebenza ekusebenzeni kwami bengimondla umama bafowethu sibonda abazali bethu ngoba bayobe ibheli sesibhekile esesithatha omubi ukubondla bethu kusibhekele nezingane zethu sizonke ngoba lokho kungabe endleleni yethu usumkhonzile ushembe wayitshela ukuthi uyezulile kodwa kuma ingane ithi ubaba bengangazi kuma athi lo mntwana bengangazi ubeswente egqoka amateka abizayo egqoka yonke into ebizayo kodwa mina ubengangazi ukuthi ngiyaphi ithi le nsizwa ngathi ngilele esibhedlela esitenga wafika amaNazaretha ezothandazela umuntu weseceleni athe maseqedile ngawacetha ngithandazele nami uthi angithandazele kwathi ebusuku umphefumulo waphuma kuyena uthi ngazibona ngihamba ngaqhamukela endaweni eyithafa uthi ngathi ngiqhamuka ngabona indawo ephansi enomfula siyowela sidabhile emfulweni nasefuthi uthi ngase ngihlala ngibukela ngoba abantu baningi abagqoka izembatho ngezembatho uthi bayehla bayenyuka uthi kwathi ngehlade kwaqhamuka indoda egqoka umjimbo omhlophe nesigqoko semnyama
uthi ayifika la imemeza igama lomuntu bese ijikijela intambo kodwa leyo ntambo uma 14 23 ungagcwele iyanqamuka ebese uthi gibela phezulu kwale ntambo wena lo muntu ihambe uthi le ndoda emahlombe kubhala ukuthi shela uthi aphinda abuye kwesibili yathatha omunye uthi ngithema nje ngiqalaza phezulu nangu umuntu ongathi ugobile laphalaza kodwa kuphuma igazi uthi ayisibuya le ndoda uthi thema ibuya eyisibemeza mina ngegama uthi athi wena uthi ngawela uthi asesifike ngombini yamatshe yathi ubheka itshe negama lakho uthi ngalibheka ngangalithola yathi yeka mntanami uthi ayisithi yini uqaweli ngalo umuntu ombona uthi ngithi ngiyambona uphalaza igazi yathi akulona igazi lele ulimi lwamuntu emhlabeni bexabanisa kakhulu njengoba umbona yilona lolu limo lokweliphuma lunjalo lami ulimi ethempelini bahleli kahle abangcwele bona omakhelwane uthi ngase ngiyeka lo wathi asambe uthi wakhipha isiwede sokhiye safika edwaleni wafika wafaka ukhiye kwavuleka uthi ngibose ngiqhamuke endaweni enamapho uthi singathi siyandisa nalomuntu uthi sesha sesifika phansi ngibona izinto ezintathu uthi semasifika sathi qithi phansi uthi na amakhosikazi alima uthi wathi mala mntanami uthi kodwa yedwa ngimkhanisa noma umuka waphambana noma wakho kuhle ukuhlale naye phansi noma wakho uyicela intesele ungakahambi komhlaba uxolise kumzali wakho uma kukhona iphutha walenza ngoba kwakona ukunqapha kwakona ukudinwa mangabe kuthuma kuyenzeka phela kodwa fanele ukuxolisa ucela intesele ukuze ingabe yonke endleleni yakho ngoba kuleli chibe kuthiwe naseparathoni ngeke siduke ngile athi ushembe ngiyayithuma ingelosi kuthathe bese nihamba naye nikhulumisani uthi nidavuze bathafela kalamba thwaya bizwa kathiwa okalamba thawa lo mathatha uthi bese ngishona phansi manifika nali ichibe elikhulu igama lalo kuthiwa iseparathoni uthi fike kufake ikushiye izinsuku ezisikhombisa phakathi ithi abanye liyabehlula leli chibi abanye bayakwazi ulehlula uthi liyasinda lifana nonkosikazi epheka inkobe angazithinda uma epheka inkobe uthi liyasinda kodwa lifana nonkosikazi uma epheka inkobe uthi ngosuku lesikhombisa ukuthi uyaphuma ibe sikuthatha futhi lezi kodwa abanye abaduka ibisamalanda abanjani ngabalandi asilungise ukuhamba kwethu ukuze le ngilosi mayisishile kuleli chibi ikwazi ukuphinde silande futhi nami ngiyazifaka la ngoba ngazi abanjani abaduka ile ngilosi ingabuyi ngosuku lesikhombisa izobathatha uthi mntana mawusunqobele lo chibi bese kusonda istop sokugcina mawusunqobe sona uzobusuka umbono baba uthi ngiyahamba nale ngilosi bese ngiqhamuka uthi ngesihlahla ekuthiwe sesikhoma uthi lesihlahla esihlala indoda engabhekile inamehla azinsungulo uthi le ndoda ifike iqolozele ibe siqombe ngamehlo bese undiza ubheke la ikhomba ekhona ithi mawunqobe leyo ndoda uzobusumbono baba asithandazele ukuthanda ushembe namandla sipho ukunqoba leyo ndoda uthi ushembe wafika wakhuluma nalabo kwasekusuka yedwa umama waza kushembe bakhuluma uthi wayesebuya ushembe eza kumina ethi mntana unenhlanhla emhlabeni wenze kahle ngoba uma wakho kade umonda uthi uma wakho ube nenhlanhla wangena ezulwini uthi mayengena ezulwini wafika wacelela wena wathi umntana mshembe ube ngondla kahle ngicela uma ndisele insuku zokuphila futhi angene nezulu wasasambe nazi into ezintathu lapha ya uthi wafika wavula kweyodwa wathi ngena mntanami nayi indlu yakho uthi ngangena ipholishwe kahle ibovu uthi ngithema ngena ngathi ngihlala phansi kwathi qathu uthi mangithi ngiyaluka igazi uthi ngathi hawu ukuthi ayibiza le ndoda ngathi yeza yathi yini uthi ngathi ngeke ngikwazi ukuhlala kamina le ndlu le iluka igazi wathi mntanami iyona nto zakhele yonke semhlabeni kanti ushaya abantu wena ugwaza abantu iyona nto zakhele yonke semhlabeni uthi ngancenga ngathi ngiyacela futhi ungifaka kwenye indlu uthi wathatha okhiye wavala ngile wavula ngelandelayo uthi ngithema ngifike kona nokutshwala akekho kodwa lakuthini ungangena endlini nokutshwala asiphuze phela thina samaNazaretha angithi into ayisuthi namasayida siwaphuze kuhle
uthi nakhona ngivele xa wayiphunga lotshwala uthi wayesethi ushembe hayi mntanami lotshwala ilona adulala kubona ithatha ukuphuza wena awusakwazi manje ukuhlale uthi le dokodo zakhele wena usesemhlabeni uthi wayesevule esithathu uthi ngangena uthi kuyona beqatha umule ngiyithumputhe uqatha umule ukwele ekhanda uthi ngiyithumputhe uthi ngaphinde ngambiza wathi yini mntanami ngathi baba ngikwazi ukuhlala nginomule wathi hayi mntanami abona umule lo ile ntuthu wagaya wadibhela bekezela ngoba nami ngikwazile ukubekezela kuwe uphuza utshwala ubhema ugwayi ngakwazi ukuhlala kuwe wathi kodwa unenhlanhla-ke mntanami uzophinde emhlabeni uyolungisa idokodo lakho lingabe lisafana nalawo owakhile ungakazi ngoNkulunkulu anjalo siwakhile sesazi ngoNkulunkulu bazali bethu ningayibambi impilo yensizwa insizwa zibambeke kakhulu ngokuthi khona ulwazi la lilahleke khona sizovuselelana ngelinye ilanga ngifunda 7 ama-reports abe-post kodwa elami lokuqhubekela ka-8 alifika kaze kwavulwa iy'kole lamanikho afikile wabo bonke abantu anikugwema ukuthi kuze kukhulunywe ngezenzo ey'nganeni zenu niyazi impilo ukuthi ihamba kanjani yomntwana mekhulu kwathi ngo-April kwase kufika umuntu umayelele wathi iripoti lengane nithi libanjwe yini umuntu wesifazane nithi wayempofu uthi uma ngathi angazi uthi wathi animboni lo mfana usekhulile fanele nimkhulise kuthiwa akakhulise umfana ngoba abantu uthi ke lo animboni umuntu usekhulile fanele menzele umsebenzi wakhe omkhulu nimkhulise ngoba lo manje sekufanele akwazi ukumukela izinto zabantu abadala ungawuthola umsebenzi kanti nina ngiseyingane nginobubisi kwabantu abadala bafuna befisa ukunginika into esekufanele ithathwe izandla zomuntu omdala ngikwazi ukuyithola ngoba ekhaya ngikhuliswanga la kakhawula ku-street isizofakazela lento engikhuluma ngayo kwadlula iy'nsukwana uthi wakhumula i-cox lo mame wakhumula i-cox wathi nanti i-report silibambe ngamabomu ngoba nina abazala ninaki kwadlula iy'nsukwana lafika i-report kodwa semtshelile ukuthi isizathu esidale banibambe yingoba sekufanele bangikhulise senibakhulisile abafanele bazele bazoyibukela kanjani into zabantu abadala beyingane usubukhawula kwe-street uthi meleke kufika isalukwazi kwesithi mntanami khona into enkulu ebengifuna ukukunika yona inkinga usalukubisi angikwazi ukukunika umevuka etshela ukhulu wakhe uthi ukhulu wakhe hayi kulungile wayesesibiza sahamba futhi sithethe usibuzo bekhulisa sagonqa nathi insizwa siqala nokuyibona lento ngoba nami ngangingakenzela sagonqa nalensizwa kwashaya ilanga sahamba sayogeza empuleni sabuya ngempela wasina lapha egcekeni usuku wathola umsebenzi eTransnet emva kwaleyo namhlanje akaswele lutho bebefuna ukumnika izinto inkinga unokubisi useyingane okugcina inkosi ngo-1975 ibiza abazali bethu kodwa abagcotshiwe ababizele endlini emhlophe ithi nani iqala kufika okhokho beni bazomangala la bathi abasadli nina amanenzi imicimbi ngoba ukudla nikuphathisa abafelokazi babhideka ukuthi ubaba uthini uma ethi ukudla kuphathwa abafelokazi uthi uma nina nizokhipha iy'ngane zenu siyogana nenze njani wasukuma yedwa waphendula wathi baba siye siyidonse ngengalo sihambe siyifake esibayeni sikhulume ukuthi useyaphumula ey'bantu baniyogana uthi hayi nabantu abangakhola bayakwenza lokho kanti le nkomo eniyihlabayo bese ingane yenu ifakwe insolo isuke nenzani bathi baba isuke ikhehla
manje mangabe lo mntwana esesemzini uma sekuhlatiwe ahambe aphatha ukudla engayifakile yona lento efakwa inkehlo ekhanda ngisuke senenzana efaka iduku ngoba bayabuza okhokho benu bathi babona izingane zabo zinabantu abazilile kodwa izingane ziphila lezi abayiganile bathi ke mangabe niphethe ukudla mangabe kunomcimbi ningayifakile inkehlo ekhanda ungenalo futhi ibhaye ungena ngale esitheleni ungena ngale kade sulela lo flower bona bakudle okuhle bathi mawungayifakile inkehlo sokufana nomfelokazi ozilile kodwa ingane yabo iphila baxawayelo ngoba isuke iphila ingane yabo bathi abakudli lokho kudla wena ke ndoda mangabe kuumcimbi ama-ovalo lawa fawebuza ngalelo la awunalo ibheshu olibekile okuzothi mangabe uyongena esithebeni ngoba usukwenzela abantu abangcwele ukudla ukuthi ulifake uhambe ungene ngale esithebeni wathi kusuka namhlanje ke mangabe ninemcimbi akubonakala ukuthi nenza umcimbi ekhaya angangeni umuntu esithebeni efana nomuntu ozilile bezwa kodwa abazange bakudlulise ngoba kusaqhubeka siyambonga uShembe ngokusiqoqa asilethe kuleli banga engathi singalihlonipha kakhulu sizame futhi nokuyigcina imiyalo yakhe methi ayigcine ngoba yikho into uShembe ayilethe kuthina iyiphutha bengifisela bonke abantu bobaba enibili abafana nikhula ukuthi anothi make uvele ithuba lokunikela ukuthatha umnikelo embengeni uthi Shembe ngizocela ungicele into ethelele kuzo zonke izilwane engayibulala ngabe inyoni ngoba ngenzeka ukuthi wabulala inyoni uyishisa amaphupho ayo ungenzeka ukuthi inyamazana wayibulala uyishisa abantwana bayo ngenzeka ukuthola kanzima nawo namhlanje kudalwa yileso sono ukuthi wabulala isilwane Kama sibulala isilwane phela siyakhuluma ukuthi lesilwane ubhala incwadi njengoba ngesibulala sizokwenza ukuthi sasingakakholwa ke kwakuyiphutha angithi uMgabhi wathi esegcekeni kwakhe lo baba wabona inyamazana ijagwa yimalasi yabala inyamazana yafika yangena la ekhaya ithema ingena la ekhaya wayivalele endlini afika amaphisi izinto zilandela umkhondo zathola ukuthi cha ila zikhomba la wafuka iphika asemese hambile wangena endlini wathatha ummese wayisika wayibulala wayipheka wayidla emva kwalokho walandela ukuthi ingane izalayo ziyahamba emhlabeni wasethola uShembe athi memthola uShembe wahamba wafika libika udaba kuShembe uthi uShembe uyazi nendidalwa yini uthi baba angazi uthi cha uyakhumbula ngenye ilanga ekuseni iqhamuka inyamazana impunzi eyayijakwa imalasi uthi baba ngiyakhumbula uthi ayithi afika ngene endlini lapha uthi baba uthi mina wayitshela lempunzi ukuthi ayishiya abantwana maqhamuka izinto ngoba uba izinto zayibafika lapha bebonga bayizoqeda yonke into uthi ngathi yona ibaleke ngayikhombisa umuzi wakho ngoba ngithi wena uzoyivikela wena wala ngisho sengikukhombisa ukuthi lo uyancelisa angithi wathi mawusuyibamba ngayisi isandla sakho ngasebeleni kwathazobisi ngangikutshela ukuthi uyancelisa lo ngithi uzoba nonembeza wena waqhubeka wayibulala khona sengikukhombisile lo njengoba weshiya abantwana basala belindile bethi unini uyabuya unina kabuye ibalamba baze bafa uthi bafika kumina kabasebecela bathi baba lo akangalungela litho ngoba naye wabulala uma wethu saze safa silinde umama mntanami mawufuna into ethelele hamba ufike lapha ngizokuba wakho uqhabe ube sutshala indlubo uyihlakulela uzenzele yonke into into ethelela ngazo ungeyithola yothi mase zivuthiwe kuyofika inyamazana zifike zidle uyobona ngaloko ukuthi into ethelele uyayithola makufika inyamazana nyoni lesayibulala zayingashila amaphupho azafa elindweni ngempela wakwenza lokho zafika inyamazana zadla wayesebona ukuthi into ethelele uyitholile
Ngiyabonga Nkosi usenikuzwile. Siyabonga bafowethu. Ngisabathola namhlanje isikhalo nami. Silesele. Mbili. Sihlabela ngonesi. Mina ngamakhanyile nomsebenzi mfowethu. Ngisho ngapha ngihlabela zonke ngeze right. Mbili. Ungayiphe inyama incwadi. Nengoma esho njalo ekhaya inkosi ungayiphe inyama incwadi. Sengiyakhumbula nami la ngangilosa khona. Inyoni nengayibamba ngomgogo. Khona ngihlupha kakhulu mamthengu. Ngathi mangiyibekile intambo, ibambe isusi kuyise eceleni, idli hambe. Ngiphinde ngibuye ngithele ingqombo. Iphinde futhi ibuyise eceleni intambo, idli hambe. Yo. Alinyana kange ngayivela. Ngathatha intambo lemhlophe le yabo impuphu lokuphethe impuphu nje leyo ntambo. Ngathatha intambo emhlophe. Ngayibanga ngaqala ngale engicupha ngayo ezokhubika nogesi. Ngathatha udani ninda odanga ngiyenza kahle ngoda kuyamnyama. Ngayiphinda kodwa kuyamnyama kahle. Ngabese ngithatha emhlophe le engenamsebenzi ngayibanga ngaphezulu. Izemefika susa lemhlophe. Ayiboni lenyama. Yakhona phezulu kogibeza. Yakhona phezulu kwalento zasha. Yayingekela yona kanti kuzikhophoza iphepha sithe kwathi ngifuye indlela eyihle ngayo. Mhlawumbe mbile eshiya amaphupha nje nayo. Ubanga nto ngonile. Mampheko ubanga nto ngonile bafowethu. Sisone sonke. Hayi bafowethu. Angazi bafowethu. Kodwa isabatha nesabatha. Mulovi ngecele nje ungeke ekseni. Ngewika konza sekusena wezwanka. Ngeke futhi ulungisele umonakalo. Isabatha nesabatha alifanele. Ngiyabongela bonke abantu abezwele inkozo usule kusenze kushaya manje. Ukethwe lesawasa namhlanje ukethwe ilente eba ngaphezulu ekekeni angazi ke sithanda noma nithi Shelly on top. Ngenza ngathi shotho Shelly on top. Ningilungisa that I'm not education guy. Kodwa nje otholele inkonzo nobe libhazi isonto cishe ngasalibhaza manje. Phela khona abantu abezesonto nebethanda. Nevuke nje wathi ungampheko abe nesidingo umampheko athi angifuna lombona ngisayi. Akonje umampheko nawe ke nje ukukhula. Nawe uzokhula. Phela ngeke kwazale gogile. Amen. Ngiyanibongela bantwana inkosi inibusise. Amen. Bo baba idlensize yangale eThabani. Kale ngikhuluma ngeThabani ekseni. Umfundisi wenu mfowethu uBhedla walishela unyazi lamqome eTafelkop. Ngomashe nje uthe umnikazi wesonto umashe use eThabani eMthatha. Amen. Walishela uBhedla nje unyazi la ikhipha impahla last week. Lathi ngiyeThabani. Khona bangeba. Yabo nje ngithi nje umashe khona sethi awangilapha. Kumanje angiyi. Noma ubephila, noma ube nemali, noma ungenamali, noma kube kuleli sidumbu, sethi akayi. Futhi meke wathanda la ngoFebruary, kunento yovela imdatha ngabesaya, ngoba wathi mhla eqala ukuzwa ukuthi uShembu uyeThabani, wathi akayi. Ngisho sengaba nemali, kunento yomvimba, yodatha angayi ngoba wathi akayi. Angiqali phansi inkosi ngilile isimahla, lesasha break in and out. Mina ngamakhanyile. Sihlabelelo ngonezi noma esiphi mfowethu inkosi futhi uphamba abantwana.
Silalelo u-158. Until